bareng Bapak Ani. Percuma saban dina mengetaku sarungan nyandang anggone kuplung yen masih seneng banyu mutu ngapoti randani toa kuku kanggo Bapak Adi Patri Rabini umakku cari lambruk paini ora di duil ora di dungu nafsu muncul jadi ngederi wong wadon jalu ngomong nengantu bagelnya jantas lembur dia begini wong wadone bae sakingan Bapak Adi saya Mama Aril Mama Putri kanggo majikan tua Mama Perdi Mama Perdi wis aja pengen keceluk dengangan utangnya numpuk aja dengan belajar teluk majikan tua Mama Perdi kanggo Bapak Ase banyu muntuk toang nunuk sing racik keranja babu sering gawe kakang balik esu datang lumpur raine neku rabini umahku jaeng lambrung ora di duil ora di dungu nafsu wis muncul jadi ngenderu wong wadon jalur alesan kantu seneng jauh asik kanggo majikan tua Bapak Perdi kanggo Bapak Bandi saya Bapak Adit Bapak Aril Mama Putri wis aja pengen keceluk dengangan utangnya numpuk aja dengan belajaran teluk kancai majikan tua banyu muntuk toang nunuk sing racik perawan babu sering gawe kang jai balik esu datang lumpur raine neku percuma saban dina mengetaku sarungan nyandang anggone kuplung